My brother ni convinced uri team ya Mamelodi Sundowns inga ya ḓiwana itshi khou hwala tshiphuga tsha Champions League? Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndo ḓi zwi vhona uri hayi team ya Mamelodi Sundowns heyi ndi yone iṅwe ya dzi season ine i nga konḓelela ya swika hune ya tshi dzhia tshiphuga tsha CAF Champions League. Quality ine yavha nayo na tshipirioni tshine yo no tshi gaḓara u bva dzi season dzedzi dza murahu kha Champions League dzi a i tendela uri i vhe yone thimu ine ya ḓo ya kunda, ngori vha sedza thimu dzo no nga vho Al Ahly ndi dzone thimu dze dza vha dzi tshi ḓiwana dzi hone hafha kha iyi round ine Sundowns ya vha khayo zwino. Mara hedziḽani thimu dzo ṱavhanya dza swika he dza bva, ngori vha sedza thimu yo no nga Esperance, thimu yo no nga RS Berkane, thimu yo no nga vha ri mini ya vha i khou tamba na RS Berkane, Rabat. A si dzone thimu dzine dzo tou ḓowela uri dzi a ḓiwana dzi kha heyi round. Mara thimu ya Mamelodi Sundowns ndi iṅwe ya dzi thimu dzine kha heyi round yo no ḓowela uri i a ḓiwana i hone. Zwine zwo tou shotha ndi uri vha kone u ḓiwana vha khou swika kha final, vha kone u thuba final. Sa last season ro vhona yo ya ḽiwa kha final, mara zwa heyi season zwi sumbedzisa Mamelodi Sundowns i tshi ḓo vhuya nayo cup ya CAF Champions League.